Isingiro ni mu districts za Burenge rw'izuba ezitiramano mu kurisa no kuhinga konka bw'empinda hinduka omumbera yensezerene bateganisa konka enshonge yone ekorwaho bwanyuma ya Ministry y'Ubuhingi n'Oburisi kutandika kwegyesa abahingi n'abarisa okuba kubasa kurabo mu buremezo ubu. Program ya irrigation yegezaho okukwatira aha muhingi okumutera hakasente na wakayonyeserezaho okureba ngo yafuna ebyoma inga system za irrigation zo kureba ngo yabasa kwitirira ebihingwa byeye aha musiri otakabo kuhingira ebyo inga wo kurisize hato waza kutwara technology ukitirira ebihingwa byawe oteka mwechubaro omuntu bekanisezi abahingi nibija kuhebwa ebyoma by'omurembe ebiraba yambeho omukwinga hamwe no kurisa omubyanga byabo konkani bagira ngo omuntu yaba yahangirwa ryo kufa ry'omworo waba wahangirwa ryo kufa iki nobu bakugira bata neza parish development modernization zimuhingura ryahabara asinzire government ne kuteraho obucweka cyazura butana arigana na niweteraho ungai mwajiterera mu ngaro mazima echamo ne government kutekaho binjo mu bahinji batwirene bateganisa ubwo mushana kandi bamwe bafererwa mu konka babina amasukongwe enshongeje neza kukorwaho obatunjira obuhwezi kurwo ministry kandi mesadi eyinakunda na munonga n'ekikwatiriine n'ekikupankinga omu rutoki aha bokubita Isingiro noratu ry'abahingi b'orutoki noreba nka hati omwani gutandikiye kurabya omubwire bw'ekyanda kandi tutine mizi hati nikyereka ngu twaba twine ebi byoma nibituyamba aho kubasa kugira ngo tufuhirire omwani gwitu orurabyo rwitu rutaragata konka abana barabe bahirwe byomebi bino kwirarikirira ngo butagira burugo bw'amizi oburukumara kibasa kubateganisamo konka ekiziba kiri kitine bukomoko bw'amizi ahubw'eshonga yo kutura omu nsozi amizi nagabaga ry'omu ruhanga ag'eshuro nituba nitubonamona munonga twihaya go kutekyesa amakuru agagasha kwa Ruth Nuwamanya.